voisun tarik paruk thla som sang ni som ni pathum zirtop ni ania clear tu le ngai thla tu hai po po in rengin chibai ka buk cheu ole limta tarik palizana ayung pos markholin hsan charity concert a hui hotna chungthua upa lalbig li na artist ala saklaya chunga thilhlung ayung posa ayung hrilkha mitinin inlo muin comment a hai ngai dan le inlung rela thil hai indit dan hai inung thrila lom inum katitak zet chewa hi boina hi fe pe hin mar student association markholin comment thang alak na sa chun hi video ayung post na san le ayung hril na san kha mi in sukmul pho o zonga ayung tho ani noa thil indik lo thil moilo atlung video viral khanga nga a viral na sa em le khan ai ni khoma youtube channel nei tu khoma hril apoi mo e atrule ai ti le ya ayung suklang ania chule enroll chun mi tu ang comment tu tan thok chu hril zom talo ding le suktop mak ta dingin hsa markholin unit khom chun press release ai ahung sima chule chun lungun sit takin lo theida tu le lungoi lo taka lo tu palal biglin lo tran em tu mane an no le avasuk boy tu ala saklaya might valapek tu kha demel loen mirim ei phurna le ei num zong ei thil tum an ang sengai no ang boken hingang lo vasuk sul na kha ama khom atho sul ti an treat leyen ngai dam hai an ni na chung thua hin hsa markholin el chau nelovin mi pui po po le hi lo thlir tu ka channel lo thlir tu le hi po sai hung sima ngai dan hung pe ngai dan thatak tak dam hung pe a social na trong kam dam hung mang tu hai po po khom khan lo ngai dam vonga hi thu hi lo hre thim bong ta dingin in lungun sit na kai khoma ka hung ngen ane ole hsa markholin unit chun voisun press release asima limta 3 october sang ni som ni pathum jana hsa markholin unit in felicitation kam charity concert program amang huna pulal biglin khobung artist le pu panel bongpui inkara thil didum lo tak alo tlungna le in zomin hsa markholin unit chun in tirna hingang hin kan sim pu panel bongpuin alo suksulna le in zoma atur tu pulal biglin khobung le hsa markholin unit kuma thupha choya ngaidam in hina le in thim na ahung ngen angin hi thu le in zom hin in remna thatak simfel anita ti me puipo po hritin kan hung pong ane hi thu le in zom hin thuma le thunung sima boina suksuk thei zonga trongkam sak suk talo dingin mi tu el khom ein ngen ane sd hrilsang thangral sun hana jasmine khobung public relation secretary sd barnaba el khobung president hsa markholin unit zothan sang zote secretary ole ei ngai hlak tang khan kha in remna hsa markholin unit in thusuk ahung sim press release ahung sim elo ngai hlak ta kha dungzui khan tu ang khom nin la hingang chungchang he hrilzom tano in la ei no ma chun mi then tam tak viewer hai le lo ngai thatu hai comment nang comment ila hung hrila nang comment ila hung sukdara in milo tel theya in ngai dan khom alo umel theya ani nge amiruk chu hi video hung viral he kalo mu khan ke khoma hi ka channel fe thlenga hin ka channel hin ka hung posa ka hung hril ve ania chu le chun kha thil an chang sul na an lo tho sul na kha chung chang kha ai hung suklang ani lei khan kha in remna press release an hung sim hsa markholin malak na in remna thulung an hung zik na kha suklang lo thei lovin auma chule chun ei la hung suklanga ei la hung hril fi ania chun ngai thla tu hai ta ding comment kathil hril le kathil pung ka le khatim hai he ngai thla khai harsa in lo tikhopel ti hai khom ka rita ani nge hingang thil recording thoding hin thum no ai khom nei that atrula keilem cho hi hingang tingpang he kan nik ve kan nik na hin ami thoi leyen
recording na ding tha hai khom nei zo lo phone tha khom nei zo lo earphone manga hingang hin recording hai ai hong sima ai hong in su lakania milo hre thim ram ding in kangen chewa ai hong tran na ang ai hong tho phut na hai ang ania pathinin rem ati ni chon mala pe yeita hin eka ngai thlakin hoile pung dan thim le a sound eng kim a quality hai a hong that thei dan ding ai la hong ngai tu pe ding ania viewer hai le lo ngai thatu hai po khomin ngai thlak harsa lo ti hle lakin la khom ai trong mang le ai thil tim hai ai le khatim hai hin ai thim no na tam tak hai milo khre thim frama milo support ram dingin in lungin si na kangen tak zet chewani chun ka channel he i voi khatet na dam alo nia an no le ile lo subscribe no ani chun milo subscribe pek la like share comment ti hai milo tho pek tingin kangen sabok chea yo chun video ai en hin in mi thang puina hang tin la atop chen video in milo en pek hai khom hi in mi thang puina ania chule in rule chun advertise hai ahung chang hin lungin sit takin skibel lawa atop chen kha advertise khom milo ngak pek ram lak tingin in lungin si na khang nge sam bok ni rose kalome